Halo bang, proyek kita yang 2 miliar itu kan sedang berjalan ini sekarang. Ini lagi kupantau nih bang. Tapi kayak gini bang, tolong belikan dulu rokokku sebungkus sama nasi bungkus pakai telur dadar. Dia bawa duit aku. Marsa doa mamikiri pangalah homi loja doa bege hatani deba ai ganu pariho amang marhata bisnisi alai tung sada pelak so adong hasilna janji-janji suman paru kaki limai tunang go sada pelak so adong buktina sabar maho ale hasiaku dan naburju unang tangihon hatani sigur bakulu tanda margabu sautu ho hasiana lagu kutu horpe bajum dohot sipatu baru molotong bus bisnis hamin jonsian pakati dohot kilang niat kana di pekan baru. Maho ale hasiaku dan naburju unang tangihon hatani sigur bakulu dan namargabu sautu ho hasiana lagu utu horpe bajum dohot sipatu baru molotong bus bisnis hamin jonsian pakati dohot kilang niat tanah di pekan baru.